je ratifikacija prošla 2013. Niko ništa nije čuo ni znao, to smo mi potpisali. I zašto smo potpisali? Potpisali smo jer je to konvencija Saveta Evrope o zaštiti žena od nasilja u porodici uopšte. Znači nešto sa čime bi se svi složili i što je izgledalo da je neupitno i da trebamo svi da podržimo. Međutim, iz ovog predavanja ćemo videti da to nisu baš tako čista posla kao što izgleda nominalno. Moje predavanje je zakonska rešenja koje marginalizuju ulogu muškarca u porodici i reprodukciji, a sinoć sam posle nekih drugih predavanja dodao ovaj podnaslov i feministički mitovi koji ženu ometaju da želi brak i porodicu. Znači, pokazat ćemo, barem iz naše perspektive, koje su to stvari koje muškarce i žene sprečavaju da se posvete braku i porodici. Znači, uvešću još jedan pojam, vi verovatno možda i znate, možda ne, ko su maskulisti. Maskulisti su, znači, muškarci i žene koji vide sistem i problem malo šire i koji u feminizmu ne vide samo borbu za ženska prava. Izvinjam se da prekinem samo. Pauk će odneti Peugeot 206 karavan. Ne znam kako je nečio. Nije to. Crveni, koji je? Sivi Peugeot. Da, tu nije. Znači, feminizam je inicijalno bio borba za ženska prava, međutim, on je preotet i on je postao nešto više od toga, a o tome ćemo saznati u sledećem predavanju od Vladislava Đorđevića, koji je ekspert za tu temu. Znači, demografski pad, jedan od uzroka je preširoko shvaćena i zloupotrebljena emancipacija žena. Moram odmah da kažem da se pogrešno ne razume, maskulisti nisu protivnici, nisu mrzitelji žena, oni zapravo vole žene, oni se bore protiv pogrešnih interpretacija feminizma, odnosno protiv radikalnog feminizma koji je antiporodična i antipopulaciona ideologija. Znači, šta je emancipacija žena? Oslobađanje od svake zavisnosti. Naravno, svi bi mi voleli da se oslobodimo od svake zavisnosti, ali kao biološka bića to je nemoguće i zato u tome ne treba preterivati. Emancipacija je došla dotle da je preterana i da ona sad postaje oslobađanje od odgovornosti, od rada i od rađanja, što ćemo videti u daljem predavanju. Znači, preterana zaštita i uciljena promocija na tržištu rada putem sistema kvota i posledično imamo marginalizaciju ulogu muškaraca u politici, ekonomiji, a samim tim i u porodici i reprodukciji. Sada vas pozivam da vežete pojaseve, pošto krećemo ubrzano sa jednim primerom koji će vam se sigurno dopasti. Ovo mi je ideja pala sinoć na pamet i shvatio sam da postoji neka analogija između onoga što se danas dešava sa onim što se dešavalo nekada davno. Znači, zmija je prevarila ženu i posledice toga znamo. Znači, ona je rekla, ako to uradiš, vi ćete postati kao Bog. Feminizam je mnogo vekova kasnije rekao ženi, opet je prevario, a vidjet ćemo i kako, postaćeš moćna kao muškarac. Znači, to je jedno obećanje koje ni zmija, ni feminizam nisu ni nameravali da održe, odnosno oni su prevarili ženu, a vidjet ćemo kasnije i kako. Reći ću nešto o diskriminaciji muškaraca, mnogo se govori o ženskim pravima, o diskriminaciji žena, o ugnjetenosti žena, uopšte problemi žena čine 99%
pričanja o rodnim problemima, a muškarci kao da nemaju nikakvih problema, odnosno za njihove probleme ne postoji prostor u medijima i tako dalje, finansije i sve ostalo. Diskriminacija muškaraca se najbolje može saznati kada se neko razvede. Znači, onda vidi da zakoni koji su pisani rodno neutralno zapravo se primenjuju potpuno pristrasno i muškarac je tu gubitnik svakog razvoda. Znači, do kraja 20. veka je važilo da muškarac ne može dobiti starateljstvo, osim ako je žena nepodobna. Međutim, iz dana u dana sve više čujemo i za slučajeve gde je žena lečena psihološki i tako dalje, koja je u stvari nepodobna kao majka, a opet imamo nasuprot njoj zainteresovanog i podobnog muškarca, on i dalje ne može da dobije starateljstvo. Takođe, u medijima feministički mitovi se naširoko, da kažem, šire, zloupotrebljava se statistika. Imamo jedan divan primer koji sam sinoć ubacio u ovu prezentaciju i jednostavno nisam mogao da odolim, a to je besplatan rad u kući. Znači, ja sam pravi ekspert za to, mogu da držim predavanje od više sati samo na tu temu, jer imam i lično iskustvo, živeo sam dugo vremena sam, tako da znam šta je posao u kući i ne može mi niko držati o tome predavanje. Znači, žene se, evo da skratimo, žene se odbijaju od braka i porodice propagandom da je porodica najnesigurnije mesto, da je žena izložena nasilju i takođe eksploataciju u vidu besplatnog rada u kući. Pokazat ćemo da je besplatni rad u kući nepostojeći, znači to je u potpunosti, dok je nasilje u porodici znatno preuveličano, a i reći ćemo koji su mehanizmi kako bi do toga došlo. I naravno postoji i razne kampanje gde se muškarci optužuju i za ono što su uradili, a još češće za ono što nisu uradili, i te kampanje ćemo dati neke primere i tako dalje. Znači, tradicionalna podela rada je bila muž radi na poslu, žena kod kuće, i to imamo još u lovačko-sakupljačkim društvima gde su, kao što znamo, žene ostajale sa porodom, odnosno decom, i tu oko staništa skupljali proizvode, dok su muškarci višednevno išli u lovne ekskurzije. Imamo, znači, to do nekog industrijskog doba, industrijske revolucije, kad dolazi do drugih podela rada i gde se žene uključuju u, znači, biva zapošljena i tako dalje. I naravno onda imamo i feminizam koji sve više insistira na tome da je žena gospodar svog tela, da ima pravo da odlučuje o abortusu i da li će uopšte, kada će i koliko puta rađati. Naravno, ni seksualna revolucija sa kraja 60-ih nije pomogla porodici, jer jednostavno došlo je do emancipacije i na tom planu i povećanog broja abortusa i, da kažem, i steriliteta koji su u vezi sa tim. I kratko da kažemo kome koristi ova feministička ideologija, koja zapravo finansira. Ko je malo pratio nevladin sektor u Srbiji, zna i čita je to čak i u glavnim medijskim medijima, kaže se da to zapravo finansira Soroš i njegov fond za otvoreno društvo, a ko stoji iza njega? Stoji zapravo krupni kapital i novi svetski poredak, odnosno globalizam. Zašto je njima ova ideologija važna, da oni u nju ulažu toliko novca?
Uzmite situaciju da je došlo do razvoda, sada umesto jednog stana porodici su potrebna 2 stana, isto broj kola, broj nameštaja i svega ostalog se duplira. Takođe, uključivanje, emancipacija žena, uključivanje na tržište rada, duplira broj radnika, obara cenu rada i povećava i ukupni dohodak koji jedna porodica ima, odnosno mogućnost da oni više troše i kupuju proizvode multinacionalnih korporacija. Tako da globalizam ima veliki razlog zašto pomaže feminizam, rasturanje porodica. Inače, za globalizam moramo da kažemo da njemu je sasvim svejedno ko živi na prostoru nacionalne države. Znači, to što u Srbiji, uopšte u Evropi i zapadnom svetu pada natalitet, to njih uopšte ne brine. Oni će iz Azije i Afrike, gde ima pozitivan natalitet, jednostavno dovoditi migrante ili putem ratova ili putem ekonomske migracije i popunit će i te nacionalne države, više neće biti nacionalne države, jer će biti jedno globalno selo gde će, gde god odete, biti isti procenat belog, obojenog stanovništva i tako dalje, bit će potpuno sve izmešano i neće se više moći prepoznati da je to nacionalna država. Da vidimo kako je stanje u Srbiji u 21. veku. Znači, od demokratskih promena oktobra 2000. mi smo se orijentisali, sad da li dobrovoljno ili prisilno, ka Evropskoj uniji kao jedinoj alternativi i zvanična politika Srbije počela je da prati politiku Evropske unije, za koju moram da kažem da je feministička, a vidjet ćemo to i po toj Istanbulskoj konvenciji, koja je veoma značajna i na kojoj se baziraju svi novi zakoni koji se donose u Republici Srbiji. Znači, imamo i bujanje tog nevladinih sektora, organizacija koje se finansiraju iz inostranstva i one pod izgovorom zaštite žena i dece, kažem pod izgovorom, vode politiku rodne ravnopravnosti, o kojoj ćemo takođe morati da kažemo da je ona licemerna, antiporodična i depopulaciona. Znači, ja ću obrazložiti svaki od ovih atributa. Neće ostati da su to etikete, nego će biti, argumentovano. Znači, tu argumentaciju ćemo izvesti na analizi sledećih zakona. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici, aktuelnog zakona o ravnopravnosti polova i ovog koji se sada predlaže, zakona o rodnoj ravnopravnosti, koji zapravo treba da zameni taj zakon o ravnopravnosti polova iz 2009. i koji treba da dopuni zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Znači, kratko da vam kažem, zakon o rodnoj ravnopravnosti je samo nastavak, proširenje onoga što imamo u ova 2 zakona. A o tome ćemo detaljnije. I naravno, to je ta Istanbulska konvencija koja je kod nas ratifikovana bez ikakve diskusije i javne rasprave. Da pređemo o zakonu o sprečavanju nasilja u porodici. Ja mislim da, a i recimo u Hrvatskoj se to isto govori, da su žene bile dovoljno zaštićene i krivičnim zakonikom i, mislim, nasilje se uopšte sankcioniše u svim zemljama i veliko je pitanje zašto je bio potreban ovakav specijalan zakon koji zapravo štiti žene od nasilja u porodici. Takođe moram da kažem za one koji ga nisu čitali, da tu je došlo do intervencije sledeće. Prvo je izuzetno proširena definicija porodice, a drugo je izuzetno proširena definicija nasilja. Znači, porodicom se sada smatra svaka osoba sa kojom ste i u prošlosti imali bilo kakav emotivan kontakt i tako dalje, vezu,
a pod nasiljem se sada nabrajaju svi mogući oblici psihološkog nasilja, znači fizičko nasilje, to je manji deo, da kažem, te definicije, a uvodi se jedno veoma opasno sredstvo, a to je institucija potencijalnog izvršioca nasilja. To je jedan od glavnih razloga zašto je taj zakon veoma produktivan i u prvih 6 meseci njegovog primene je bilo 21.000 prijava nasilja u porodici. Jednostavno, sada je potpuno moguće i opravdano da žena jednu običnu svađu porodičnu prijavi kao nasilje u porodici, čak su i komšije i rođaci obavezni da je prijave ako za nju saznaju i policija je obavezna da odmah dođe i s obzirom da policiju danas treniraju nevladina organizacija koja je i pisala ovaj zakon, a to je Autonomni ženski centar, ponovit ću, Autonomni ženski centar, najuticajnija feministička nevladina organizacija u Srbiji. To nisam ja izmislio, oni na svom sajtu kažu da su feministička organizacija i veoma su uticajni toliko da sada sve državne institucije, a to je policija, centri za socijalni rad i sudstvo, moraju da se njima obraćaju, da sa njima sarađuju i da njima šalju svakog meseca, da kažem, izveštaje o tome šta su uradili i kakva je uspešnost tog njihovog primene tog njihovog zakona. Da čujemo kakva je uspešnost. Znači, u tih prvih 6 meseci došlo je do 6 puta većeg broja prijava u odnosu na prethodnu godinu, odnosno na isti period prethodne godine i 13 puta većeg broja prijava u odnosu na period 2008-2014. Jasno je da se tu ne radi zapravo o tome da su srpski muškarci postali naprasno toliko nasilniji ili da žene su se sada odvažile, a pre nisu prijavljivale nasilje u porodici, nego se radi o širenju te definicije kao i mogućnosti da se prijavi to potencijalno nasilje. Znači, inače, veoma bi bilo interesantno da se uradi istraživanje koliki procenat tih prijava je zapravo u procesu razvoda, jer Autonomni ženski centar savetuje odnosno centri za socijalni rad savetuju žene da u procesu razvoda svakako prijavljuju muževe za nasilje, jer će time ubrzati proces razvoda i imati povoljniji položaj, da kažem, pri dobijanju starateljstva, imovine i ostalo. Evo, vidim da neko ima i neke druge iskustva, pa ćemo to kasnije. I sada prelazimo na kvote za zapošljavanje žena. To je već postojalo u tom važećem zakonu o ravnopravnosti polova. 2009. žene su dobile 30% kvote za učešće u političkom životu i to naravno za narodne poslanice, a naravno dobile su i dosta ministarskih i ostalih pozicija. Ovde vidimo mapu koja je jedna veoma US News, znači glavno tokovski američki mediji, se žali kako eto u Americi ima veoma malu reprezentaciju žena u političkom životu i navodi cifre iz kojih sam ja došao do proračuna da kod njih u njihovom senatu ima procentualno skoro duplo manje žena nego poslanica u Skupštini Srbije. A guvernera, znači ženskih guvernera ima samo 4 od 50 država, Sjedinjenih Američkih Država, što potpuno korespondira žalopojki naših feminiskinja da među gradonačelnicima
ima samo 8% žena u Srbiji. Znači, tu smo potpuno izjednačeni sa tom najstarijom, da kažemo, osim artinske demokratijom, ali što se tiče u Senatu smo duplo bolji, inače 5. u Evropi po broju ovih poslanica od 50 evropskih zemalja, mi smo 5. po redu. Taj novi nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti ne samo da ove kvote od 30% povećava na 40%, nego i znatno širi broj ovih delatnosti u kome se zahteva usvajanje kvota. Znači, sada one su to veoma dobro proračunale i utvrdile da u određenim delovima ekonomije žene nisu dovoljno zastupljene i zato da bi to bilo dobro da one dobiju 40% rukovodećih mesta i u privatnim kompanijama i tako dalje. I naravno, one su zapravo to veoma lepo birale, da ne pomenu ni jednu oblast gde su muškarci manje reprezentovan pol. Znači, sada ću reći dve stvari koje ovu rodnu ravnopravnost čine vrlo licemernim. Prva je ta da već duže vreme se insistira na tome da očevi imaju odnosno značajnije mesto u kućnim poslovima i poslovima oko dece i njihovog vaspitanja, ali se ništa ne menja na politici dodeljivanja starateljstva po razvodu. Znači, to ostaje i dalje, čak se pooštrava, kažem, slučajevi gde je majka nepodobna, ona i dalje na neki način dobija, evo, konkretno ću ispričati slučaj čoveka koji ovih dana demonstrira ispred Palate Srbije na Novom Beogradu. On mi je rekao, znači, on je imao starateljstvo nad svojom ćerkicom, dokle mu se žena lečila u ustanovi, znači kao psihički bolesnik, i onda su nju oni posavetovali u Centru za socijalni rad da ona treba da napravi neku situaciju gde će on biti prozvan nasilnikom i automatski ona dobila, a nasilje je bio tako što je on otišao umesto nje da uzme dete iz vrtića. Znači, veoma benigne situacije se mogu proglasiti za nasilje i on je izgubio starateljstvo i sad čovjek protestuje, ali naravno od toga neće biti ništa. Znači, stvari su se pogoršale za muškarce po pitanju starateljstva, a znatno poboljšale za žene po pitanju rukovodećih položaja. I naravno, svako može da ode na sajt višeg sudstva i tako dalje, višeg saveta sudstva, i na tom sajtu, znači, odabere sud u Beogradu ili bilo gde u Srbiji po nazivu i dobije spisak sudija. I naravno, pošto svi znamo koje su imena muška, koja je ženska, vi možete utvrditi da ne postoji sud gde su muškarci više od 20%. Znači, oni su između 10 i 20%, a kao što smo čuli u ovim porodičnim slučajevima, može najčešće i 100% su žene sudije. Znači, to naravno ne doprinosi nepristrasnosti sudstva, isto tako i u socijalnom radu, skoro isto tako i u psiholozima, sudskim veštacima, svima koji odlučuju po pitanju starateljstva. Znači, za muškarce je tu jedna situacija koja se može rešiti samo uvođenjem kvota za manje reprezentovani pol, kao što postoje kvote za žene. Znači, imamo sad dva procesa. Imamo slabljenje ekonomske pozicije muškaraca zbog usiljenog, odnosno nametnutog zapošljavanja žena preko sistema kvota. To će se negativno odraziti na broj novosklopljenih brakova i broj novorođene dece. Jer, kao što znamo,
sad neću da promovišem stereotipe, ali većina žena želi da se uda za muškarca koji je zaposlen i to relativno dobro, na dobro plaćenom položaju i poslu. I dok to uopšte nije slučaj sa muškarcima, oni će se rado oženiti sa ženom koja je nezaposlena. A muškarac koji je nezaposlen, njegove šanse su mnogo, mnogo manje, kao što svi znamo. S druge strane, znači to negativno utiče, ali ekonomska emancipacija žena, znači njihovo zapošljavanje, čini da one jednostavno u jednom trenutku kažu pa mi možemo da budemo i samostalni, nama muškarac i ne treba. I takođe ta pristrasna dodela starateljstva nad decom po razvodu dovodi do većeg broja razvoda i žene su automatski dobitnici razvoda, one ga češće i iniciraju, stvaraju jednoroditeljske porodice u kojima je otac suprotno svojoj volji veoma retko ili uopšte nije prisutan. Znači, imamo dva ta trenda koja su veoma suprotna onom što želimo da postignemo, a to je očuvanje porodice i veći broj dece. Znači, eto, to je to. Da ne pričam da se predviđaju u tom zakonu i mere finansijske podrške države, a zapravo sam to čuo da već postoji, podrška žrtvama porodičnog nasilja. Znači, imate neku svađu, prijavite muža, razvedete se od njega, on je nasilnik, vi ste žrtva nasilja. Vi dobijete finansijsku pomoć od države. Pa dobro, neka je čak udario i šamar. Znači, za jedan šamar ona će dobiti finansijsku podršku države. Izvinjavam se ženama, ali reći ću jedno. Otac sam i nemam starateljstvo nad svojim sinom i bio bih veoma srećan da me žena bije dok se ne onesvestim, a da dobijem to starateljstvo, a ne da zbog jednog šamara koji nisam čak ni prouzrokovao, nemam starateljstvo. Znači, ti kriterijumi su potpuno pristrasni i samim tim mi ne možemo očekivati da muškarci budu zainteresovani za brak i roditeljstvo ako je njihova pozicija takva da ako ne zadovolje očekivanja žene, ona će tražiti razvod i onda će se oni pozdraviti i sa svojim detetom i sa možda svojom imovinom. Ajmo dalje. Diskriminacija na polju zapošljavanja, o tome će i drugi govoriti. Zakon o rodnoj ravnopravnosti je šlag na tortu, o njemu smo već dosta rekli. On donosi, sad moramo da kažemo šta su novine. Znači, povećava kvote za žene, povećava te delatnosti na kojima će se kvote primenjivati, ali donosi nove zločine ili nova nasilja gde će muškarci biti procesuirani. Znači, to su seksualno uznemiravanje, proganjanje, silovanje, gde silovanje nije ono što vi znate da je silovanje, nego to jedna mutna definicija pod kojoj se može, da kažem, razne stvari provući i onda će biti jako puno lažnih prijava i progona muškaraca. Mislim, ne znam, to stvarno neće motivisati nikoga da se odluči za brak i rađanje dece. A takođe žene su zaplašene jer stalno se priča o nasilju, o ubistvima žena. Ja sam tu temu proučavao i utvrdio da od svih nasilnih smrti, kojih u Srbiji ima oko 3000 godišnje, broj žena koji je bio ubijen je 30. Znači, to je 1% od svih nasilnih smrti, a o tim smrtima najviše čujemo. Mi ne znamo i ne čujemo, ali 10 puta više žena izvrši samoubistvo, a 3 puta više muškaraca u odnosu na broj žena samoubica takođe izvrši samoubistvo. O tim ljudima uopšte ne čujemo, niti se pomoć
za njih, za to se ne odvaja nikakva materijalna sredstva, niti mediji o tome govore. Dobro, sad jedno kratko o tom divnom neplaćenom kućnom radu. Ovo je znači statistika iz najnovijeg publikacije Republičkog zavoda statistiku, gde, evo, pogledat ćete i vidjet ćete da pod plavim ono što su novine prenele, žene rade u kući 4,5 sata, a muškarci 2 sata dnevno. To je naravno razlog da se podignu velika uzbuna, žene su eksploatisane u kući i tako dalje. Međutim, to čak nije ni pola istine, to je 10. deo istine. Drugi deo istine, kad pogledate ovaj roze deo, vi vidite da muškarci znatno više provode vremena na plaćenom radu, to je ovaj crveni deo. Znači ovde imate žene, desno muškarce i pošto je taj rad na poslu kvalifikovaniji, on je i više plaćen, više vrednovan, tako da muškarac u svakom slučaju doprinosi više kućnom budžetu, čak i ako u zbiru ova dva su, da kažem, više izgleda da više žena radi nego muškarac. Zašto sam rekao izgleda? Moram da to objasnim, a to je da taj kućni rad, to je nešto što vi subjektivno anketaru priopćavate, znači to je vaša procena koliko ste vremena proveli u kućnom radu. Kućni rad može da bude i vrlo neefikasan, može da bude i nepotreban, to je pitanje kako su vas naučili oni pre vas, da li ste o tome sami razmislili ili dalje peglate veš i posteljinu, što po mom mišljenju je u 21. veku nepotrebno i tako dalje. Znači, u svakom slučaju to je tema koja bi moglo celo novo predavanje se posveti, ali sa potpunom sigurnošću mogu da kažem da neplaćeni kućni rad ne postoji. I dobro, da vidimo sad, evo, privodimo kraju. Imate i najnoviju znakove upozorenja po vozilima javnog prevoza. Neko će reći da se to dešava, verovatno se nekoj od vas možda desilo, verovatno i ne. Ja se pitam šta su žene radile 70 godina pre nego što je neko izašao sa ovakvom nalepnicom. Ovde se kaže žene, pazite se muškaraca u javnom prevozu, da ne bi oni nešto pokušali ovako kao što prikazuje ovaj znak. Eto, to je dokle su te kampanje došle. Znači, muškarci su na svakom koraku označeni kao nasilnici, to je sve. I da dođemo do zaključka, usled velikog zagovaranja prava žena i njihove zaštite, ostadoše muškarci i porodica bez svojih elementarnih prava i zaštite. U psihozi straha i nepoverenja među polovima, koje će nastati nakon primjena zakona koji su nastali zbog ratifikacije Istanbulske konvencije, mere vlade sa finansijskom stimulacijom rađanja neće dati nikakve rezultate. Kriza će se produbiti, a demografski krah ubrzati. Jedino rešenje je prekid sa feminističkom ideologijom, ilustracija njenih zagovornica, kao i zabrane svih nevladinih organizacija čije delovanje ima antiporodični i depopulacioni efekat i cilj. Hvala na ovakvom jasnom i da kažem tako emocijama ispunjenom predavanju, koje, o čemu prvo moramo i razmisliti i zašto je to i da pokušamo da se razumemo muškarci i žene. Šta je ono, eto ja mogu da kažem iz razgovora sa mnogim muškarcima, šta je ono što muškarce najviše boli? Svaki muškarac želi da se ostvari kao roditelj i veliki teret je u svakome ako ne uspe ili ako neko onemogući taj trenutak kada muškarac osjeti da na neki način produžuje sebe, produžuje vrstu.
To žene vrlo često ne shvataju, niti to razgovaraju međusobno muškarci i žene. I naravno, ta porodica muškarcu mnogo znači da bude deo neke porodice. Kako ste rekli, upravo to, da nasilje u porodici, to uči se od detinjstva rano. Ako moje dete krene i udara drugo dete, evo ja imam decu od 2 godine do 19, i ovaj mali naivni krene i udara ovo, ovi jednostavno vrate mu jednim udarcem i on shvata da ne može da bude nasilnik. Krene kod drugog, isto tako da udara. Dobije šamarčić ili nešto od deteta, shvata je, ja ovde ne smem, ovde je kraj. Mi nemamo nikakve mere, odnosno ukinuli smo sve mere koje su nekad davali rezultate. Toga je uvek bilo, ali recimo, moja drugarica ujak, njen otac volao da pije, majku da maltretira, nije toliko, da kažem nešto da je tukao, ali maltretira i tako dalje, i jednom, ne znam, napoje fizički, dođe ujak, što kažu, propusti ga kroz šake, nikad je više nije opsovao. I nasilje se završilo, brak opstao, decu imaju, unučiće imaju i tako dalje. To je bio kraj nasilja. Ovo mere koje se sada primenjuju, u stvari rešavaju nasilje rasturanjem porodice, a ne ponovnim spajanjem porodice. Imam još 10 slučajeva takvih, gde je brat, rođen ili neko rešio pitanje, eno porodice imaju i žive normalno. Ovo rasturanje porodice najteže je deci. Prvo što je ta porodica osuđena na jednočlano domaćinstvo, to smo videli s ime statistiku, 70% razvedenih brakova je jednočlano domaćinstvo. To je već bela kuga, jer nema dalje perspektive. Tako da postoje način i da se muškarci uče, da se uglede, da im se objasni da ne smeju da imaju nasilje, ali ovakva politika vodi razmimoilaženje muškaraca i žena, u najmanju ruku nerazumevanje, a ne zbližavanje. Cilj našeg rada i ovoga i svega predavanja je da se zbliže, da shvate da su deo jedne celine, muško-žensko celina, i da predočimo, crkva ima to u svom predanju, a i državi, da treba da radimo na tom. Zato vama hvala na ovom predavanju, a da je moguća ljubav, ubacit ćemo sada jedno vanredno predavanje, dr. Hemiljane, obzirom da sada ide da drži drugo predavanje. Može, samo da najavim da će govoriti sada, pa posle nastavljamo ovaj tematski skup. Recite. Recite. Poštovani skupe, uvaženi slušalci, ja sam Ana Pejić, ja sam inače savetnik za srpski jezik i književnost. Radim u ustanovi koja se zove Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Inače sam koordinator za standarde učeničkih postignuća. I ovde sam na skupu došla da čujem svoju kumu i svoju najbolju prijateljicu i saputnicu u životu, profesorku Dimitrijević Srećković, ovde je brat i majka. I ovde sasvim sam slučajno prisustvovala, nažalost, samo ovom izlaganju. Međutim, moja savest mi nalaže da ipak uzmem u reč i da skrenem pažnju svima, pa i izlagaču. Ja sam uvek za to da se čuju različite stanovišta iz različitih perspektiva i tačaka gledišta. Tačka gledišta može biti ideološka, politička, medicinska i tako dalje. Međutim, ovde smo čuli nešto što po mom mišljenju nije pitanje marginalizacije muškaraca, to je tema. Ja bih voljela da izlagač rezimira svoje stanovište zbog čega smatra da su muškarci marginalizovani. Jer ako žene, a govorimo o rodu, ne o polnoj ravnopravnosti, nego o rodnoj ravnopravnosti, dobijaju svoje pravo u životu, to je neka tekovina demokratije i civilizacije. Naša prva profesorka, doktor nauka, filozof, Ksenija Atanasijević, je govorila o ženskom pitanju. To pitanje je još Platon u svojoj državi, u kojoj knjigi, vi znate koja je svakako Platon filozof, govorio je da žene ništa nisu manje vredne od muškaraca. Ako kažemo da žena dobija više poslova i da je sad omogućeno da bude i sudija, ona ništa ne dobija, ona je zasluživa. Jer žene moraju isto tako da ulože puno truda i rada. Znači 100% žena da budu sudije. Puno truda i rada i da uče i da se školuju i tako dalje. Dakle, ništa nikome nije dato, ni muškarcima, ni ženama. Žene moraju da zasluže to
što su dobile kao i muškarci. Ako kažemo dobile, ostvarile u životu. Kao moja profesorka Vesna, vi ćete vidjeti, to su dugogodišnje godine i noći prevedene u radu da bi postala nekam profesor medicinskog fakulteta. Onda druga stvar, u našem društvu, u ovom trenutku, u 21. veku, mora da postoji nulta tolerancija nasilja. Ne postoji opravdanje ni za kakav šamar. Šamar je nedopustiv. Eto, ja sam htjela da ukažem na te dve stvari. Znači, još jednom da rezimiram. Da ni muškarci, ni žene ne dobiju ništa tek tako. Moraju puno truda, rada, strpljenja, volje da ulože i u porodicu, međuljudske odnose i tako dalje. Apsolutno, izvinite da završim svoje izlaganje. Apsolutno sam za nasilje, ja sam majka dve ćerke koje sam podizala i dalje. Ajmo mi prvo da čujemo, pošto profesorka mora da ide, molim vas da je... Pa nema da sam ide, ovo mi je reč. Ali Pa mislim da ne, je... sad se namerno prekida šanse. Ovako, Sačekajte malo. Ceo dan, juče se obećava... Hvala vam, razumeli smo šta ste htjeli da kažete, da li vi imate jedan kraći Nisam na kraju akcenati na tome da nikakvo nasilje u društvu niko neka ne sme da trpi. Pa ni jedan šamar. Samo da vam kažem, šamar je ispod, znači fizičko nasilje u svim ovim prijavama je ispod 10% od svih prijava. Polovina je barem tog potencijalnog, znači gde je žena izrazila strah da će doći do nasilja, a policija je tako instruirana da mora da odvede muškarce iz stana. A druga stvar je, znači, i sama feministička istraživanja su pokazala da je fizičko nasilje jako retko, a ovo psihičko, omalovažavanje i tako dalje, da toga ima mnogo više. Hvala, vi ste govorili više puta, vi recite kao predavač. Ovako, mislim, ja ću se složiti u vezi sa ovim stvarima koje ste vi rekli, međutim, više ću se složiti sa koleginicom koja sam govorila. Ok, neka bude da je po ženskoj liniji, međutim, kao prvo morate da navedete izvore vaša informacija i... Samo da završimo. Znači, koji je uzrok koji ste vi imali pred sobom, koji sudovi, koliko odluka i tako dalje. Ima tu mnogo stvari o kojih bismo sad mogli da diskutujemo dubinski, da idemo u širinu i tako dalje, ali ono što ću ja iz svog istraživačkog iskustva, pošto jedan od mojih zaključaka moje knjige jeste bio taj da je kriza savremenog sveta kriza u stvari muškog identiteta. Jer muškarac danas oslobođen ili lišen svojih tradicionalnih uloga, zaista biva ostavljen negdje na vetrometini velikog zadatka. Znači, on treba sebe da definiše u jednom hrišćanskom svetu, treba sebe da identifikuje sa Hristom. Kada muškarac bude uspeo da sebe identifikuje sa Hristom, onda neće biti te žene koje mu neće piti vodu iz ruke. Znate? Vi govorite kao jedan veoma ozlojeđen muškarac. Ja ne znam da li ste imali prilike da vidite slučajeve nasilja. Naše društvo ima evidentno eskalaciju nasilja. Omladina danas na ulici vadi nož zbog žvake. Znate, negde smo možda sličnih godina u naše vreme, to se nije tako lako radilo. Tako da definitivno postoji eskalacija nasilja, a potreba za ravnopravnošću se ne treba tumačiti u negativnom svetu. Šta fali ravnopravnost? Kome smeta? Kome smeta ravnopravnost? Sljedeća, molim vas, Biljana će sada... Ovo je diskriminacija. Nije diskriminacija. Sljedeće predavanje će također govoriti o tome, zapamtite svoja pitanja, pa moramo da ispoštujemo sada nešto što dovodi do pomirenja. Ja se u skupu izvinjavam, zato što imamo već 2 meseca